Zala in Max sta danes z mano, tako kot vi imata tudi ona dva rada družbena omrežja in tam včasih naletita na koga, ki ga ne poznata. Za ljudmi, ki jih ne poznam, se pogovarjam predvsem o igricah, recimo prek voice chata in takih stvari. Jaz pa včasih na Snapchatu sem v stiki z prijatelji od mojih prijateljev. A na videz nedolžna zabava, pogovor z neznanci se lahko konča slabo. In prav o tem govori češki film, ki ga pravkar gledata, ki je nastal kot nekakšen družbeni eksperiment. Ustvarjalci so izbrali 3 polnoletna dekleta in jim ustvarili lažne profile 3 12-letnic. Vrgli so jih v morje spletnih klepetalnic. When we put the 3 girls in the studio, we were absolutely shocked because in 10 days we were approached by 2,458 different predators. Več kot polovica moških, ki je to storila, je imela slabe namene. Temu z angleško besedo pravimo grooming. When we finished shooting the film, we gave the material to police and they started to investigate more than 52 people and more than 10 were actually convicted of the crime and 1 went to prison for 2 years. Ta film je realističen in ogaben. Samo grozljiv. Družbena omrežja so super. Ampak ne pozabi, da so tam tudi ljudje, ki imajo slabe namene. Po pameti torej. Adijo!